Bebas ya mah aya mah Via Garut ya. Jadi bebas tanpa ongkir, tanpa tiket. Lah bubar guys. Sekarang kita menuju ke TKP kedua, ke rumahnya Bapak Mama Yasir, owner Skynet Cianjur. Masih di wilayah Garut guys. Curug Manganten dulu guys. Cianjur Garut. Curug Manganten Garut. Nyusul yang sudah terdepan. Tadi ke mana cenah? Oh ke kiri ke dia. Dia mah sekolahan. Oh guys, Batan timah ka Lamping. Ya mah ke kampung. Kampung Naga guys. Oh tapi pemandangannya guys. Tiada tara di Curug Manganten guys. Manganten Hebeul. Curug Cimanganten. Cimanganten Akuarium. Oh. Kurang mamang. Puting kalau yang kami bukan. Atau kalau puting ya mata. Puting guys pura-pura Lah guys, 2000 guys. Oh. Mani. Kan bebas ya mah aya mah Via Garut ya. Jadi bebas tanpa ongkir, tanpa tiket. Oh. Di dalam curug. Mana curugnya ya teh? Dam ieu mah meureunana, lain curug. Dia cuma tinggalin kayak keindahan anak kumaha guys. Oke. Sumber mata air sudah dekat guys. Oh curug Panganten teh kieu. Aquascape alami guys. Tuh mega tank, super mega tank. Penjelajah guys. Barang suhu Cianjur. Gigi guys. Kalau dioper kanan netral. Juara build up juara guys. Lumayan. Tanjakan lumayan. Ya motor-motor tua trail klasik ya. Geranya menilem. Aduh, lulus. Alhamdulillah. Ya motor made in Cianjur lemah. Nyeng semelak cangkeng geus nagog.
Pulangnya ya setelah ngambil Ownernya Skynet Cianjur. Dengan baik-baik alam raya menyapamu. Bergegaslah, berkemas,